Wathi lalela ungatshela ukuthi awazi wena ukuwa kwakho la uqhamuka kwalento le. Lento le kusho ukuthi ifike nawe lento. Njengobuwa nje uvuka la just iyona le kwenza ukuthi la ekhaya thina siyakholwa-ke thina la ekhaya samakholwa thina la ekhaya sisindisiwe la ekhaya bonke basho bengivezela iy'ntambo la ey'bovu ukuthi hhayi cha bona banosindiso lwabo bona basindisiwe la ekhaya bakhuleka bakhulekela uThixo yini. Ngithe mengabe ngithi ngiyaqala ngithi ngiyabatshela ngey'ndaba zabantu abadala ngithi ngithatha uThixo ngimleke eceleni kwashuba ngake ngilinge nje mina ngize ngibaqale ngosathanism yabona nje indaba zamadimoni amadimoni nje umuntu osewafa isiphoki nje leso ghost nje le abazwane nje bona namadimoni ngithe mengabe ngithi kwathiwa lalela thina sabatshela labantu bala eMaranda ukuthi thina sokuveza ukuthi wena uba sasho sasokuveza ngithena Lina bendlodlelo phapha ekhanda kaMenzi ndaba kawulalela umuntu omemezayo umemeza ngathi yakhala lila uthi igula likaJama lichithekile hawu nina bakaMbhudu Bomvu njengegazi nina bakasheshilisa ngedidi kwele maholo limhlabe limbhedule nina bentule bande ngodonga kwela kithi le kwabheka uZulu awu nina bendla mhlathi kamayekisa phansi engcoba uZulu liyaduma liyazongoma nina babantu amamfombatane nabomnaka phansi eSwatini kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo ngiyabingelela lo bingelelayo ngoprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohla ngothini la kaMandlakazi mangabe yaqala uba ingxenye yohlelo lethu luchungechunge le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu abavele ngeshiya ezidakamizweni nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ke ababhekene nazo ngaphansi kwazo ezidakamizwa ngoba mase usezidakamizweni izidakamizwa ziyademanda so kusuke kuphoqa ukuthi uma ngekho indlela eright oyenza ngayo imali kunendlela errong oyenza ngayo imali so bonke ke banezitifiketi ezingafani kubizwa ngezitifiketi kunesitifiketi sokugqekeza kunesitifiketi seyivalo kunesitifiketi sokudayisela abantu amafoni angekho kunesitifiketi sonyawo ngicabanga ukuthi izitifiketi eziningi seniyazazi khona umunye wafika nesitifiketi sokuntshontsha nje ama-x-ray emotweni izitifiketi kayifani so bafowethu nayo lensizwa ifike nje xoxela kabanzi ngesitifiketi sayo nokugogoda kwayo kuwe wafika enye insizwa lapha ethi iyabafudumeza ngisho uthi ufika nje ngendlela eyisimanga so bafowethu ngokwezitifiketi ngokuhlukahlukana kokufunda kwabo namhlanje siphethe ke insizwa kaMkhize izoqhubeka la yagcina khona ithi yagcina eMarani Hill lapho yashiya khona iwuxovile umphakathi ushayisana ngamakhanda mfoka Mkhize kunjani ikhabazela gcobe sibiside simajembelezane same phelele tshela ukubadaphunela mombo omhlophe okhanya amasesitwini abantu balala bebevuka bebathathwa nolala nomnenduno wavika wakhwifila ngaphandle kunjani singela wena kasingela noSambela gcobe kayihlandle uyaphila ngane yakwethu hayi akukhabazela ingane ilibone libe mfowethu namanje kusancengeka mfowethu sinenge wena wasemba sinenge mfowethu mfowethu hayi kabi nje ngokukhulu usoba nenhlonipho le ndaba kade ngihleli nje la emqondweni ngithi ngifisa ukuthi ngizoyidlulisa la ngiyabantu ke ngibaqwashise nawe ke professor Nkosami ngiyathemba ukuthi mhlambe kulokhu engizokwazisa kona mhlambe uzobe uqala ukukhoza ngoba phela ngathini inkinga zethu ayifani nangendlela esenza ngazo futhi asifani so njengoba nje ngagcina ngingakhulumanga ngale ndaba le yaseMarand Ranch ngabona ukuthi akungisize ngalutho ukuthi ngikubalekele ngeke ngiyikhulume ngoba akusizi ukuthi yona ngiyeqe kodwa kube nakhona ngibe ngona futhi ngibe ngiyisola futhi ngento engayenza uthi nabo banembuzo ekuzoba i-episode namhlanje izoba izimpendulo sokwazi ukuthi iletha ama-answer bazi ukuthi lokho engangikwenza izathu ngathini esenza ukuthi ngize ngenze lokho engangikwenza ngangikwenziswa yini ayithabo ngoba kuye manje okunye kwakhe engangikwenza ngiyayisola kabi ngiyayisola ngoba angifuni ukuqamba amanga njengoba ngangishilo wasekuqaleni ukuthi mina
kukhona uMakhosi Mkhize lo o-real mase kuba khona lo oyi-fake. Wemkhuba. Yes nje lo. Ama-shenanigans. Hhayi-ke laphayana akekho wazi u-real Nkosi yami. Hhayi angifuni ukuqambela amanga bonke nje bazi fake nje ongangokuba indlela abaqale nje bangazi ngayo baqala bangazi ngokuthi ngidayisa ama-drugs cause ngisahlala ePine Town bekade ngoDisemba kanje bekade uthola ukuthi mhlawumbe iyaphela into yokubhema kuphoqele ukuthini fanele umuntu aphante uma ukuthi mhlawumbe uthola leyo mali leyo engango 3.5 sefanele ukuthi siye ema-run rich cause khona isikhefu siship senziwa khona vele uthi ungena nje abekutshela amande ukuthi hayi bhakwala yeah uthi ngikhuluma ngento ukuthi ngala ePine Town ibekade u27 rand kodwa ngala ema-run rich ibu12 rand iyabuthwa coshwa phansi. Mina ke bekade kunabafethu bekade nginamanje into eyinkinga mina bengidle ngomqondo ize noma kade ngimncane kodwa bengidle ngokuthi ngihlakaniphile benokungithuma kakhulu futhi bengithembile ngoba ngilenhlobo leyikhulumelayo le iphaphela kushuthi one of the days ngihambe ngiye ema-run rich kuphoqele ukuthi fanele ngi-order isikhefu sika 1.5 kulo 1.5 ngihlephula malini ngihlephula u200 seku 1.3 njengoba seku 1.3 ngithi ake ngibheme yabo nje ngizobona ukuthi ngizokhava kanjani noma la endleleni ngizohamba ngeenyawo ngcono mhlawumbe nginqamlelela ngakotshela eminyama dabe nginganani apha until ukuthi mhlawumbe ngize ngiyophumela eBhaya kweSmith until ukuthi ngize ngiyoqhamukela ePine Town ngizohamba ngidayisa yonke le ndlela ngoba ngiyazi ukuthi siyabiza ngala ngakotshela eminyama so 30 rand ngalela ngihlala ngakhona su27 rand mase ukuthi ngalana ke lesisodwa khona su12 rand ngenze njani ngifike khona shuthi nabo laba abasidayiselayo sebeyazi phela ukuthi hayi maqhamuka le 100 dayisa ukuzoshiya ucash ngempela yabo isuka izo-order ngempela ngitheme ngabe ngifika abafike bangihlalise phansi bathi angibheme sengiqala nokubajwayela yize noma ke isingesi phela Nkosi yami sisifishane Mkhize sibuye senze njalo yabo kube ngathi ulimi luthu kubathi uzofuna ukuyiluma yabhenkana hayi beligoqana Inkosi impela ngoba uyabo ulimi olukhulunywayo nje ngiyaluzo olunyela ngaphela isingisi kodwa manje enye inhlobo yesingisi engayazi ngagcina kodwa nami sengifunda ukuthi hayi ukukhulunywa kanje la ekhaya ngagcina sengiya ngokubajwayela ngithe mengifika la ngalolu suku kushuthi ngitshotshele le mali engango 200 ngithe mengitshotshele lo 200 ngithenga isikhefu esa100 rand ngithe ngithenga esa100 ngihlale phansi hayi ngideke Inkosi impela itafula hayi bengumbukiso bhanyabhanya hayi wonke amapara ehlohlele mina amehlo ngoba futhi ngafika ekseni kahle ngalesikhathi ukukhona nalawa aqalekile angakakuyophanta ngakabi nalotho hayi ngifike nje kahle ngifike ngibheme ama-capsule amabili mase sekusala kwasala awu6 kwathi mekusala awu6 ngoba nami nganginayo imali eseceleni vele bayanginikeza imali yokuthini ukuthi ngifike ngibheme lapha phambili ukuze ngenze phela udoti ngithi mase sengi-order uthothi ngiqalekile la ngibotha laba badlala ngami ngithathe yonke le mali ngihambe nayo nesikhefu banginikeza imali ukuthi mengifika phambili ngifike ngibheme nami ngoba phela hayi inewoza lento iyahaleleka kabi nje ukuyibona kwakho ngoba ngisho ngathiwa sewuphumile kuyona kodwa yabo ukubona kwakho iphara leyibhema izoba khona le yanto leya ya ukuthi ngiyawazi leya gofti lo and futhi mnandi nje ufuna ukuqambela amanga mnandi nje ngempela uma ngabe ukusakona kodwa uma usuphumile kona uyabona ukuthi hayi bengiyibulala lapho gcina sengenza kanjani ngithi mengithi ngiyafika la ngibheme okay ngithenge kahle ngithi mengithenga ngihlale phansi ngibheme kunabafethu abangabhemile abaqalekile kusayisekuseni okay ke mase kuphoqeleke ekuthenini ngiyabapanga kwi-capsule lodwa ngithi ababe babili ngikhipha ama-capsule amangaki ngikhipha ama-capsule awu4 abantu abo-8 engangibabhemisa ngalolu suku ngathi abahlalela phansi bahlala phansi babhema kahle baba right ngiyabhayiza-ke la ngibhayiza khona ngibhayiza ngayiphi indlela ngibhayiza ngale ndlela leyo ukuthi njengoba ngibabhanqe la ema-capsuleni awu4 sengibathengela ngalo 100 rand wami manje wesibili njengoba ngitshintshe phela imali engango-200 la kulo 3.5 njalo nje ku-3.5 ngitshintshe imali engango-200 sekwemalini kokuseku 3.2 ya 3200 ngoba lapha ngangiyothenga isikhefu sika 1.5 sengiyabuya ke manje ke ngithenga isikhefu sa 1.5 ngintshontsha le ngala eceleni manje ngamele ukuthi ngintshontshe njengoba nje ngintshontshe nje le mali ikhona lento ekuthiwa iRock ndithiwe itsamo hayi itsamo ngempela ungaze ushaya Inkosi impela yonke imali egrocery uyiqede ngoba ufike uthenge iqhuze lodwa
Hhayi inkosi impela ulibheme lona-ke alibhenye mhlampe njengewunga ukuthi uzolibeka kwi-foil mase ushisa nge-gaslight, no. Hhayi ukuthi mhlampe futhi uzolifaka emjoveni, cha. Uzothola ipayipi kunama-glass nje adayiswayo akhelwe wona nje ukuthi cha leli elokubhema irogi. Emva kwalapho mase uthola into ewufenisi, ongangokuba besinokuqashela ama-earphone kakhulu, ama-earphone abantu, ama-charger. Thothi nje uhluntule ikhanda le-charger ngoba nje ufuna lo wayo la ngaphakathi omncane. Ufike ushise wona mase ushisile wona mase ufaka ngala ngaphezulu cause leli pipe osulitholile lisuke linembobo ngaphezulu linembobo ngezansi. Mase ufaka ngaphezulu, uma usufake ngaphezulu mase uyishisa nge-gaslight. Into osuke uyishisela nge-gaslight usuke wenzela ukuthi udonse uhoshe. Ngesikhathi uhosha kusuke kuphuma sonke le system se-copper esuke sila la ngaphambili kulo furnace. Ngobani kahle kahle usuke ngenza lento ekuthiwa ighosa. Emva lapho mase lento nje iyiqhuzu imhlophe. Ya iyitshe ngoba abantu abaningi bayibiza ngosawoti. But lo usawoti lo mahhala. Ya into nje kanjalo. Ngakutshela ukuthi ngathenge eka 50 rand but nga-end up sengisebenzisa imali engango-300. Ngenxa yani njengoba ngiyibhema ingenza ngibe paranoid. Njengoba ngishawa nje iphara still futhi ngisafuna enye. Manje ngiyacabanga ukuthi ngizokwenza njani ukuze ngikwazi ukuthi ngithole. Mengithi ngiyabuka la ephaketheni iyaxega imali. Bangilindile emuva. Sebefonela ngisho labantu abalana-ke labengize kubona la ukuthi hayibo umuntu ogqoke kanje nakanje onje akakafiki lapha. Bayasho lapho ukuthi hayi besefikile. Bayabuza kuwenze njani, hayi uthengile isikefu esingaka samgcwalisela sam-edela ngesingaka i-machine skefu. Uphumela ethi uza ngalapho ngakunini. Yabo. Baqamba amanga. Bayazi ukuthi ngila endlini. Ngiyabhema la. Ngeke baze bangixoshe ukuthi hayi baba uyafuneka emuva bangixoshe nemali. Ngoba phela njengoba ngithenga la ngifakela bona imali angithi. Ngiyabapha futhi imali. Hayi ukuthi mhlawumbe nje ngigcina ngokuthenga, angigcini ngokuthenga kuphela ngiyabapha. Ngumalume la ngibrother. Sashaya isikhathi sokuthi ngibuyele emuva. Mengithi ngiyabuka hayi. Kwalesi sikefu-ke manje kade sengisi-odile sekushoda ama-capsule awu-5 kusona. Imali le yade seceleni ngoba ngineza imali engango-3.5 ngiyothenga isikefu sika-1.5 lapha kulo 1.5 mina ngatshontsha 200 ayisekho kwayona leyo mali. Semele ngikhanda uplani-ke phela manje ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole le 3.5. Phinde futhi ngikwazi ukuthola nale mali le yalama capsule lawa. Emission skefu. Esengwaphemile. Ngibona ukuthi inkinga-ke ngeke ngikwazi ukuphindela emuva phela uphindela kwami emuva ngizoshawa induku nje engizoyithola afuna uqamba amanga. Embi ngizothola esinye isicathulo kambe 1+1 ngumakhosi umkhize mina mina ngumakhosi mina. Hayi khuleka hayi siyakwazi siyazi ukuthi hayi oplan uzowakha manje. Okay ngicabange kabili kathathu ngibone ukuthi azeni labantu laba bahlezi laba bethi banobuzulu ngoba kuthiwa amakhaladi axubene umZulu nani ne-Indian. Ngithi mengithi ngiyabuka la hayi inkosi impela izulu bakhona abazizamayo bakhona futhi abasikhulumayo angithi yabo. Kodwa kuyikona ukuthi abagxilile ey'ntweni zezulu. Hayi ngizoke ngibaqaqe lapho. Nabazani na mina lapho. Abangana nokuthi ngubaba abangiqhamukayo. It's okay. Ngithe mengithi ngiyabuka okay nje imini yonke nje le imini yonke ngoba ngaqeda almost isonto ngihlala khona. Emva kwalelo sonto kwa-end up sekuyinyanga kugcina nje sekuyinyanga nje hayi inkosi impela futhi ngihleli kahle inkosi impela ngihleli emafutheni. Okay ngithe mengithi ngiyabuka inyathelo lala okay labahlushwa amaphoyisa kakhulu. Ama-K9 ama-30 amalokhunjani amaphoyisa lawo asuke aqhamuka eChatsworth eShallcross. Akubhaliwe la maveni amanye awasuke ezolanda isimokolo. Amanyawo asuke ezosesha emafletini ngoba la amaflethi lapha eMaranbridge alifakwa libuya nodaka. Into ozoyifica lapha into ewushowcase ukuthi uzoyifica i-truck isibhamu. Iyona nje into ozoyifica lapha eMaranbridge. Ungena up until ukuthi uze uphume ezansi enye section eGhettos. Kuqala nje lapha phezulu ngikhuluma ngezingane ezincane zakhona mina nje isibhamu ngaqala ukusiphathisa ingane yakho eMaranbridge eno-16 years. Kuboliwe. Ithi nje miye sakho. Hayi lapha angifuni ukuqambela amanga ngiyayiqala indawo nje.
la ku-ceiling board la phezulu u-ceiling board kuyikwele kanje i-design yakho kunesikwele la ukwazi ukuthi usiphushe khona nje usise ngala eceleni ufake isandla uzobuya nepayipi uzobuya nama-drugs. Ingane zakhona ey'ncane since from 13 years idayisa amazene izeni lu-2 rand vele kodwa uma ulifica elokishini lu-5 rand ima-100 lu-2 rand. Yona enye into eyabuye yangihlalisa khona ngabona ukuthi hayi la ngeke ngize ngihlupheke kakhulu. Angisale sengidla le mali, angisale sengisibhema lesi sikefu lesi ngeke ngize ngihlupheke la ngizohlala kahle. Plus-ke futhi enye into engayibona ukuthi la ngizohlala kahle la ngoba abantu abaningi njengoba bengibiza ngomakhosi la abantu laba bayabuza ukuthi umakhosi what does that means? Abantu abaningi bayasho ukuthi no umakhosi it means a traditional healer. Yabo. So abantu babuzo just so you can see yonke ingazi you can feel it yabo hayi abanye babo uyabazi abantu bawuthathekile yonke indawo. Hayi abanye babo babeyizela kumina hayi ukuthi ngangibasukela cha yibona ababeyizela kumina mina babefuna ngenze njani. Mina ngangeke ngabashaya emakhanda. Ngiqalekile bafuna ukubhema. There we goes. Afike ubaba. Wathi omunye baba uyaphila mntanami ngavuma hayi baba ngiyaphila ngihleli phansi. La ngihleli khona ngihleli ngaphansi kwesihlahla ngisemthunzini angifuna uqambela amanga ngiyacabanga ukuthi ngizothathani ngihlanganise nani kuze ngikwazi ukuthi at least ngikhokhele labantu imali yabo ngazi ukuthi okay mengihleli lana ngihleli kahle yabo ngifuna umuntu awucashile ngicashile abo ngifuna umuntu because le ndawo sengiqala ngisho nokuyithanda yabo lapha ngicela nabantu besifazane kakhulu ke lapha mina ngisithanda ke nje mina ke skate angifuni nje kulokho ngishona le nale nawo ke futhi amantombazana aphaphile yabo amanyawo ayakwazi ukuthi angiphe imali amanyawo anginike izinto engizodla nje ngicovered ngiright ngenxa yani yokuthi abantu phela bazi ukuthi mina nginyanga mina ngisangoma nje ngiyalapha ngiyakwazi ukusiza abantu. Okay kufika omunye ubaba afika athi ucela ngimsize ngimbuza ukuthi ufuna ngimsize ngani athi ingane yakhe ayilala ebusuku ngibuza ukuthi inenze ukuthi ingane yakhe ingalala ebusuku athi ingane iyahayisa iyakhala ebusuku kube ngazuthi khona into elwa nayo noma kube ngathi khona enye ingane elwa nayo kodwa manje bona abayiboni kodwa ingane le iyakhombisa ukuthi no khona umuntu elwa naye sempini yabo isempini ngempela iyakhala 1+1 okay kwathiwa ngisikhathi nje ngisakhula lento ngicabanga ngisakhula ngisikhathi ngisakhula kumbe yini kwakuthiwa ijwayele ukwenza nje ingane ngibotho okay abantu laba bahlushwa izinto ezincane yabo izinto lezi thina amaZulu esizazi esikhula vele nje sifundiswa ngazo ngithi yabo izinto mhlawumbe njengedlozi kanje ngibotho okay kusho ukuthi bahlushwa isilwane ngiyanayo indlela yokususa isilwane ukuskip isilwane ke mina ngazuthi esikhishwa ngesinye isilwane so ke okay ngibathengise kahle ama material emva lapho mase ngithini ngithi bazokhokha sengiqedini because angifuni ukubajaha ngifuna nabo bakhululeke bangithembe hayi babona ukuthi hayi le ndoda angeke oyikole nyanga ngazuthi le ndoda ayijahile ngempela imali futhi ngiyakhipha la emlomeni wami lokho ngiyabatshela angijahile ke mina imali ngikuthi kuzakala ingazi zakala umuntu ngithi yabo emva kwalapho uzothi mabe sesizakela mase yabuya ke sezobona hayi nabo lekushuthi le nto ibajabulisa ngithi yabo ngibona ukuthi okay hayi engazuthi mengikhuluma kanje wonke umuntu uyangithemba hayi ngisebenzise sona ke lesi skill ukuthi angizobajaha kakhulu ngemali kodwa mase ngifuna ngizobe sengifa ngithi ngizofika ngibenzele imanga mase beyabona ukuthi ayingeke le ndoda ntini emanga nje mase sengifuna imali yami ngizophinda futhi ngibatshela lalelani ngizoyibuyisa phela leyani amdlali ngizoyibuya back to square one futhi izobuyisa i-times babone ukuthi hayi ngeke engathi kuzoba inkinga khona bezonkokhela baze bankhokhele extra okay ke ngenze njani ngikwazi ukuthi ngiyisize ingane emva kwalapho mase ngibatshela ukuthi abathenga ivimbela izinto nje nathi ezazisiza sise ingane ivimbela ngangabathengisa i-interest ngoba i-interest sebeyijwayele ufuna ukubathengisa lezi zinto lezi abangayijwayele lezi abangayijwayele bathengisa i-interest ngibathengisa ivimbela ngithi mebe ngibathengisa ivimbela mase ngibathengisa enye impande ekuthiwa impindamshaye njengoba ngibathengisa ivimbela ngibashisela ilokhu njani impindamshaye ngibagqumisa ngayo emva lapho ngibagezisa ngayo ivimbela bazobe sebeligcoba la ngaphansi kwenyawo baligcoba ukhakhayini mase beligcoba ezandleni nasebusweni before balala okay kushuthi bakwenze lokho nhlanhla leyo kushuthi ingane ikwazi ukulala almost isonto lonke hayi
Seselophela isonto kwakuwumgqibelo emini. Yafike lo baba afika no, "Okay, uhamba nayo le ngane." Uthe mayengibona ikize incane incane lento le donki nje into engakwazi ngisho kwakukhuluma kahle. Yabo kodwa uyabona ukuthi iyaforce ukukhuluma ngoba phela ihlala vele neyimpempe la kuyakhulunywa la. Ithe mayengibona kushuthi vele ingimemeze kakhulu imkhize ize kumina ingane ifike ingihagela ey'nyaweni kufishane kusho kunjalo. Ingihagela ey'nyaweni ngiyiqukule ngiyibambe kahle ngiyidlalise. Afike-ke lo baba afike athi, ngizobonga la. Ingane yami isiyakwazi ukulala ayisabi nalutho ebusuku. Yabo isi-right ngoba bekuthiwa ibiba nenkinga ukuthi ebusuku iyalwa ekuseni ibinokuvuka imanzi la ngaphansi okhombisa ukuthi kushuthi ibisuke ilwa nesilwane ebusuku suke silala nawo ngenkani. Angithi yabo kushuthi-ke ngigcine ngikwazi ukuthi ngibakhiphe kuleyo solution leyo. Theme ngikwazi ukuthi ngibakhiphe kuleyo solution kushuthi leyo nto yasigcwala umphakathi wonke yonke ukuthi ayi le ndoda le isikwazi ukuthi ilekelele entweni kanje ngoba bayavuka ekuseni ngempela balithinta la iphente ngaphansi hayi lomile alinalutho anti bebethi bayavuka ekuseni ida mhlawumbe lizoba balifica line-map noma balifica nje uthola ukuthi mhlawumbe lisadempunyana ngithi yawo benokuxaka ukuthi why ingane njalo nje shuthi-ke kuvele nje ngibone ngohide nje la ngidlula khona nje ngiyamenyeza nje ngiyaqhetsha nje siyahlonishwa. Abanye abakwazi ngisho ukusibiza lesibongo sami kize ngicasule le ngibiza ngomakize la uMakezi. Kodwa nje la ngidlula khona nje hayi bonke hayi inkosi impela baphame isizana ngidlule ngisho nala ngingadlula khona ngithi mengabe ngiqhamuka khona kutholakala ukuthi ngibabone beyivula indlela hayi ngidlule futhi ngempela ngidlula hayi ngizizwe nami ukuthi hayi ngindoda Nginyanga. Makhosi umkhize-ke khona. Ziyakhala-ke manje hayi omunye-ke avele nje angitshela ukuthi yabona manje mina kade ngakhathala uma wengane zami sengikhathele yena yonke imali engiyithola iyakuyena emabeleni yonke into nje futhi nami ngiyabona manje khona lento angenzayo lo muntu awungisiza ungikhiphe lento ela ngaphakathi kumina because angisakwazi ukubona abanye abantu besifazane sekuphele almost 4 years umuntu esifazane omunye ngingamazi ngidila nje nalo ungishaya ngisho ukungishaya usho uney'ngozi uyangitshengisa iy'ngozi ukuthi uyayibona wayibeka kuwukuthi uyayibona wayibeka kuwukuthi ngihlekanga kanje yabo ubaba omdala kanjani ngiyamhleka kodwa manje futhi ngiphatheka kabuhlungu ngithi yabo into kahle wona futhi engihlekisayo ngihlekisa ukuthi azi uzosukela mina nje mina angazi nanokuthi nje mina ukhishwa kanjani umuthi mengabe ufakwe kumuntu idliso hayi ngihlangana namadliso engakaze ngidliswe mina. It's okay manje into esingiphatha kabuhlungu into eyenzeka la kuyena yabo ayingiphathi kahle ukuthi sengaze hlukumeza umuntu esifazane kanje. Okay ngithi ngicabanga amaqhinga mina mina ngiqale ngiyicabangeke mina into before ngiyenze ngoba ngifuna ukuthi yonke into engiyenzayo ibe clean ibe straight nawe ngithi ngiyenze nawe uyibone ugcule hayi ngiyayicabangisisa ukuthi okay yabo okay yabo kushuthi uprofessor mengizokwenza kanje hayi uzojabula mengabe ngenza kanje uyazi mhlawumbe angaze agcine sengenzela enye into mhlawumbe engingayi-expectile kanje. Hayi ngithi hayi khuleka baba wami ayikho inkinga khona nje into engizokwenzela yona athi hayi ayikho inkinga mfana wami ngimnikeze angifuni ukuqambela amanga pro ayisola ngale nto. Okay ngithola uvaseline wena professor sime ngithola lo vaseline lona professor ngithole khona lezi washo lezi zokugeza lezi zimbalabala lezi pink blue yes thole na Hlensana yebo but salt yebo ngithole yona baba yabo ngitheme ngithola yona nkosi yami ngisuke ngiyifaka la kulelo khunjana yakhe kulo vaseline ngiyayixoba lento vaseline nawo vele ushintsha ufuna ukuba pink inyana thizeni thathe ngimnikeze utheme ethi inhlayo yawuyasho ukuthi hayi ngiyawuqala ke lo vaseline nje ngisho ngathi uvaseline lo ngiyayini yona le abuze yini le ngithi hayi yenye inhlobo leyo yomuthi enzima kabi le engibuye ukulandelana and iyabiza mina ke yonke into engiyikhipha ngisho ngathi ayikhiphele ikhandlela hayi kuzomela ulikhanyisele lelo khandlela yonke into engiyikhipha eqhamuka nje ngala ngakumeneza ngakwena hayi uyayikhanyisela else ngeke izisebenze lonto
ibivele ingeke izisebenza ngaphela into engekho le engikwenzela yona la ngihlala ngawe nje mina impica badala nje lento engiyenzelana ngoba prona nje nginamaqhinga nje ukuthina ukuthi ngoba nje ufuna ukuthi ngithole imali inkosi yami ngikwazi ukuthi ngiyopha inkinga inemali bro inkinga nje inemali inkinga nkosi yami yabona imali kwaba impande yesono ngempela futhi inkinga inemali ngoba leyo muntu indlela ehlupheke ngayo wayengadinga umuntu ozodlala ngayo but mina ngadlala ngaye ngamnikeza uvaselina ingufaka usawuti engazi kahle lo sawuti lo yilo sawuti okugeza beyinhlahla kodwa ngathi mengifika nafike ngaqamba mangathi no into le azoyigcoba pha azoyigcoba la esifubeni emva kwalapho mase egcoba lapha ezantsi mase shona lapha komama kwakhe ahamba ayoshutheka lapha umama wakhe kuzoba imfihlo yami naye hayi wavuma inkosi impela yokuthi kuzoba imfihlo yami naye bro ukuthi kwenzakalani embedeni angazi but ubaba abantu afika ngakusasa kumene engasha ethi hayi ngishaya omunye perfect izolo ebusuku hayi uzwa ngami ngithe ngithi ekseni yabo ukuze ngibone ukuthi hayi kuyalunga ngempela lento yakhe ikhona ngitheme ngabe ngithi ngikhuluma ngokuthi ngisakubo kamngani wami lo kade engamfuni impela ngoba azi kahle ukuthi khona amantombazane khona aphuzayo kusho ukuthi unomngani wakhe onethaveni yabo njalo mengabe befikile benokubhraya inyama kusho ukuthi encanyana mase bekhipha lobo utshwala mase bebiza lezo izingane lezo abazoyibiza abazogroova nazo la angithi yabo phela abafazi basuke bengekho hayi wathe methi uyangale ungawavuma umama athi ayikho inkinga yami hayi ushona ngiyathatha lo sawuti ngiyawubuka kahle ubhala uzamlandela hayi ngibona ukuthi inkinga ke le yabona njengoba usebenzisa uzamilandela unikezwe mina lezi yamlandela okay yenze njani lo baba kusho ukuthi aye ngale kamngani wakhe afika axoxele lo mngani wakhe lo nethaveni uthi yeyi azuzwa ngami abuzeke lo yini yenza ukuthi manje ngadla le usuyidonsa ngekhala abantu baphela wena ubusungasezi ngisho la kumina uzongibheka ngenxa yakho lo muntu wathi hayi khona umfana omusha endaweni ngeke hayi usemqala lana ke wena lo mfana omusha uqale lapha fika walekelela umndeni wakhona usiza abantu bakhona kuyimanje abantu bakhona ba right ingane yakhona lapha athi akhumbula ibiyenzakalana ngaphela le nto ibigcwele i-100 yonke ukuthi hayi lapha nje kunenkinga angithi yilo mfana lokho ezikhulunywa ngathi uthi hayibo akukhulunywa ngaye imuke manje ukukhuluma ngayo usize mina hayi ku right manje egcekeni hayi athini lo baba lalela yabona njengoba udayisa kanje fasithole lo mfana ukuze la ama-customer ezoqhubeka angene kakhulu ngithi ufuna uthole lo mfana akwazi ukuthi akulekelele aqinisele nale ndawo yakho le ukuze abantu mhlawumbe ukuthi bafuna ukulwa kanje bafuna ukushayana bangachithi igazi la egcekeni bachithele ngaphandle la ekhaya nje uyazi nawe la eMaranda uthi kubhedani nje kule ndawo nje esihlala kuyona sangafika abantu la bafike bafuna ukuqhukula bonke lo tshwala yabo hayi mina ngivele ngifike-ke mina angikubali konke lokho mina ngibala le amaphoyisa uthi akhululeka bona nje iphoyisa melifika la lizothi mengabe lithi inhla liyobona amanzi nje liyobona idamisi angelibonile ukuthi ngelibone ngisho umuzi lo ngilibone ngisho isaveni yakho le hayi boy hayi lo baba abantu avela juluka be manzi te ngathi lo baba batshela mina mfana uma ngathi ungenzele lokho uzongenzela ngenani elingana ngithi ima ungaqala ugijima enanini angigijima enanini mina baba mina ngigijima la emsebenzini qala ngale ngikwenzela umsebenzi nje kahle qala emva kwalapho ugculisele emva kwalapho ima ngizobe sengizwa ngawo hawu elo baba ngibona ukuthi hayi uyangithemba hayi uyathemba lo baba kakhulu athi khona naba ngitshontshela imali yami manje bala egcekeni manje sengikhathele bona banongithatha ikhadi lami la umuntu antshontshe ahamba ayokhipha imali engaka yabo manje sengifuna ukuthi nje ungicuphele nje mengukuthi mhlawumbe ikhona indlela ongenza ngayo ukuthi umuntu ethi nje elintshontshe ikhadi lami kube khona okwenzakalayo kuyena
yabo mase ngiyakwazi ukuthi ngimbone ukuthi nangu umuntu ongiqedayo la ngoba iy'ngane zakhona ziyayidla imali yalo yababa. Abone ngombala. Ya, kufanele abonakale ngombala. Ngithi 1 plus 1 is equal to 2. Abona inkinga-ke le ngoba phela kusho ukuthi mina sekuzomele ngihlezi manje ngihleli lapha esitolo kaJohn ukuthi ngizogada nje ukuthi ingane yakhe meke yafika ingabe iphethe ikhadi elinjani. Akekho osebenzisa uNetbank ikhona ngaphandle kwale yaba. Athi yawo kusazomele ngigade manje yilo ontshontshana nini. Hawu bhathilelo kanti khona uzoba nebhadi ngempela vele uficane naye esitolo. Njengoba uficana naye esitolo ushaya iphini kayise la uxoxa zonke izinto afuna ukuyiqoqa la kushuthi abhayize ngani ngokuthi kusala islip. Yabo uthe kusala islip mina ngidlulisa 2 days. Ngiyakuyena lo baba hayi khuleka hayibo hayi abadala sebengitshele yonke into akukho esengakwazi. Ngase kunjalo akukho engakwazi. Abantu abadala sebengitshele yonke into. Athi hayi ngeke mfana wami hayi ngifuna ukukholwa ngokubona njengoba woshilo ngithi hayi khuleka ayikho inkinga wazi uma ngabe usubonile uzokhokha. Athi hayi khuleka indaba okhokha anginayo inkinga nayo. Ngiphelele ngiright ngithi hawu ayikho inkinga yabona mawuthi ukukhokha ukusaphi hayi ngisuke ngokuqoqa umndeni family meeting. Kwalindwa ngisho abaphuma emsebenzini ntambama ukuthi abafiki. Ngicabanga ngoba amantombazana akhona amadala amabili akanile. Kodwa ngitshela ukuthi abakhonyana bako bashaya imoto ebusuku. Singaphela bayalinda osisangithi ukuthi babuye emsebenzini. Bathi bebuya ngo7 o'clock ngwalo omunye ufika ngo7 omunye ufika ngo-past. Basuka emakwabo kuziwa la ekhaya. Khona inyanga enkulu la ekhaya. Ithi awuhlangana umndeni. Udinga wonke umndeni. Hayi bafika udinga. And bafuthi angidlali angihleki nje angikhombisi nje ukuthi yabona nje Isikhabe nginokusaba noma bafo ngiyazizwa. Hayi ngiyazizwa bafo. Hayi ungaze ubuka ungaze ufunge ngempela nginyanga nje ngqo epheleni kodwa phela ngiyazizwa zala. Ngizizwa ngale ndlela leyo ukuthi nawe ngisho ngathiwa mhlambe ubukade ungisola kodwa uzothi mengabe ubone indlela engizethemba ngayo hey uzobona nawe uzogcina usuba nawe nethemba uthi hayi le ndoda ngeke akekho umuntu ongayithemba ungabuthembe nomuntu and futhi yabona indlela engiyona bafo uyazi ukuthi ngifike ngidescribe kahle kanjani ngifike ngitshele kahle ukuthi mina ngeke ngifice ngifaka amabhayi ngeke ngifice ngifaka iphandle efika lana intambo efika la ngoba ngi-advertise ngesiphiwo sami labo bantu baya-advertise ngesiphiwo. yasebenza Mina nje ngidila nomsebenzi hayi babone ngempela ukuthi hayi inkinga lo mfana. Hayi ngawulanda umndeni hawu Nkosi yami. Ukulanda kwami umndeni uthe usuhlangene la usuwonkana ngibabingelele hayi Nkosi impela hayi bavume ngithi angizilekela ngokuningi Nkosi yami ngizocela nje ukuthi ngikhiphe amagama alabantu abenza ukuthi kulo baba noma ngizocela ukuthi ngibakhiphe nje ngibabeke nje la babone bonke ngithe mengithi inhla ngibukela lezi ngane zakhona ngingayibona impilo ezintathu ikhopho zabo yilo slip sakhe la nomunye oseceleni ngiyababona belokho beqhwebana kanje angithi ngibhekele bala ngemuva kwami lokho ngibathi nje kancane hayi ngisuke ngibatshela wena ogqoka iskipho esiwukuthi nokuthi nawe ungangala esidini lakhe nanisukume nikhulumeni iqiniso ukuthi kwenzakalani ngomndeni la ekhaya le mali yalo baba lo iyaphi. Utheme usuku maqala lo baba wathi hey you say you two bitches ngathi hey lalela ke yabona nje inhlamba no ungakulingi and don't scream kwathi hey baba this is a traditional you mustn't scream name. Do not ever do that. I'm sorry, Makosi. I'm sorry, Makosi. You'll see he's going. You'll see. Hey, kuziqale iminci ngane ngithi kufanele atshelwe mina ubabone noma yini nizomtshela. Hayi, shuthi lo ingambambanga ke shesha ikhulumele naye baba mina ngantshontsha mina ikhadi lakho ngawukhipha 1.5 engafuka ukuthenga leli teku leli. Kuyimanje uligqokile lelo teku yabo. Shuthi ayishoda imali ngangu 1.5. Alikhulume nje kahle lokho nje iqiniso nje ahlambuluke nje uthi waqala nini ukuyintshontsha imali lapha akanithini. Sengiza kulomdala ke lo banjwe yimina. Awuyaqethuka ke loyo. Awuyaphika nje bafo nje ungo life awuyaphika. no ubufakazi bakhe. Yes. Le nginofakazi bakhe. Awuyaphika bafo. Ngithi mina hayi ke yabona njengoba uphika ngizokwenzela nje into elula hayi bafo ngoba hayi bandla nginali ikhono nalo loketha Nkosi yami. Hayi ngisuke ngibhodla kabili kathathu
sengithi qimi phansi yabo nto angishayeka phansi khona okhona la oyaziyo lento lengenza usuke esho uqala ukuthi hamba ninothatha amanzi ngijeke basuke beyolanda amanzi ngojeke inhla kancane no hayi abazukungithela ngawo bazongiphuzisa wona bangithi kabili kathathu hayi ngisuke ngihayiza kakhulu semengihayiza kakhulu kwasho yena futhi lo athi miyekeni lo zazi izinto zezulu kancane miyekeni usezoba right uzokhuluma manje hawu nangempela ngabe ngisho ngikhuluma angithi isliphu lesi kade ngisifunda ukuthi usami Stebani ngosuku olukuthi kukhishwe imali ukuthi ngesikhathi esiwukuthi endaweni ewukuthi isliphu sibhala yonke into wonke ama details bona bazi ukuthi ama details ngiwathatha nje emoyeni ngiphethe isliphu lana ngitheme ngibuza ukuthi intombazane nginamanga thula yathi hayi baba khona wasukuma futhi wama ngenyawo khuluma hayi avuma intombazane hayi uqinisile baba mina ngangizonze njani mina ngilambe lathi hawu wena kade uphika kangawathi ukubethwa lo muntu akafika nga bekuzokwaziwa ngani ukuthi yini nidla imali yababa la ekhaya yini nitshetshe imali yababona yabo ngaphela manje sekusolakala lo sisi lo osebenzayo lo ogeza izingane ayilungiselele ekseni mengabe ezisikoleni mase yasala ke yakline ingane mase sebuya ntambama zenzela ukudla emva kwalapho awasheke lezo zinto ezincane empilo entathu mase yahamba akahlali khona ngisho nala la ekhaya lo mama ngoba nama flats lawo la eMaranbridge khona uA khona uB khona uC kanjalo kuyaqhubeka ke lo mama uhlala kude so sebelokhe besola lo mama ngesikhathi besola lo mama nalezi ingane nazo zipressa lo mama zamcindezela ukuthi awuyena lo yabo sihlangene yes zihlangene ngemali kaBaba le awaphuma ngena namaqiniso lo munye ngangisengimincele nje indaba ukuthi ke lo ngoba lo engingamazi engena ubufakazi bakho yena umuntu engangimincele ngempela lo ukuthi angakalingaza kholozo zathi hayi mina nje ungakulinge nje mina uzongisukela awu kwavele kwawena Nkosi yami uvumayo lona ke ngiphethe ufakazi bakhe ke Silimandini kwavele kwazogoloza naye ngiyasho ukuthi hayi igcwele phela la mpu awu igcwele yabona nje maye kwi banking statement afice ikhathi afice zonke lezi zinto bafo uyabona wathi engena lo yababa wathatha ifoni yakhe wavula messaging wathi awuphinde usho usuku ngalusho usuku ngayisho inyanga unyaka ke vele into obvious wathi awusho isikhathi ngasisho isikhathi wathi awushi igama lelo kunjani le ndawo la kwakhishwa khona ngalisha wabona ukuthi hayi ngeke hayi no lento ekhulumayo unansi le wazi abatshengisa ngathi bukelani nayo lento ayikhulumayo ila efonini yami badlala usikhotheni hayibo kwagcwala incwadi emva kwalapho uthi hayi inyanga ngempela ngazuthi ngangikhona kwenzeka leyo nto le uziyasho lo ukuthi hayi ngazuthi wayekhona naye uMakhosi kwenzeka lento kodwa lo muntu lo usasanda kufika la kule ndawo yabo akekho umuntu omazi lezi zinto lezi uyithathe lapha ngithi niyabo bakuthi lo muntu lo hayi ngempela usebenza ngempela hayi ngisho mama bakhona ebavuma nomakhelwane baze bagcina sebefika wathi hayi sizwele kukhona lo muntu lo oyinkinga thiwa namhlanje ke uyifikele naqathatha la ekhaya bese acela ukubuza ukuthi ngabe yonke lento ekhulunywayo la emphakathini iyona hayi bavuma nabantu bala ekhaya baqalisa ukuthi hayi ngempela hayi kuyikhona hayi uyinkinga lo muntu ayikho into angayazi ukutshela into enzeka ngesonto edlule kodwa ebengakubonanga ebengakwazi akutshela into enzeke ngesonto edlule akutshele nento esazokwenzeka futhi ngaphambili yayitha hayi Inkosi impela ngingagcina udumo lami lu kanjalo naliphakama kanjalo igama lami eMaranbridge hayi ke sengibizwa ngapha nangapha into oqala ke manje la sengibhayiza khona angithi phela ngiyabhema njengoba ngibhema nje sekuphoqeleka ukuthi manje kusho ukuthi usuku nosuku fanele kube khona itoho engilenzayo ukuze ngikwazi ukuthini ukuze ngikwazi ukuthi ngibheme ngiyathawa kwesinye isikhathi mina lo futhi ngibuye ngihambe ngiyofuna uyabona ngale nje ngoba amakhaladi ahlangene namandi anokuthanda ukuthi mengabe epheka angapheki isikakhulukazi inyama yenkukhu kuphekwe labo take kanye ngiyinokuhamba ngiyothatha lawo mathambo la uthi ngihlafaza ngetshe kakhulu kuphume nje ucwezana nje lethambo emva kwalapho uthi mhlawumbe ngifuna emgodini ngiyothatha yabo idon
sokuthi mhlawumbe ngithatha into eyidoni kanje kade yahlala ngishone esigubhini samafutha mhlawumbe isigubhu nje samafutha esidala ngifike ngithathe kwasona leso sigubhu ngihlanganise nje yonke lento ubone ukuthi enye into-ke nje le enye into nje ungaze utshela ukuthi umuthi ngempela nje futhi okuthakathi hhayi ngifike ama-flat la njengoba kwama-flat la okay faka ngicabanga indawo right la ngizothi khona okay yabona-ke la angingeni la ngoba lapha kuleya ndawo ukuthi nokuthi kunomuthi lapha bengibashaya ngendawo eyodwa bengibashaya ngekamero nombhede ngoba ngazi kahle ukuthi showcase yabo mengabe usuku usulele lapho siningi izinto ezenzakala angize ngibatshela inkosi impela ukuthi yabona-ke wena nje unokuthi nje uvele ujuluke nje ebusuku nje uvele nje ufikelwe isifuthe uvele nje ukuthi kuqhayize nje uphuma ubaleke la utenzela wonke umuntu bona ngithi hawo isiZulu hayi bangala kwi-English kakhulu mina ngibafaka lana-ke mina esiZulwini-ke manje ukudlalelani lezi zinto lezi ezenzeka nina mina ngakwazi mina ukuthi ngize lapha ke bukhona angikwazi ngisho yeyi ngoba bakwethu ngoba ngize ngifike komunye ngithi mengithi ngiyafika komunye naye ngifike ngithi ngiyamtshela kusho ukuthi ngivele ngimtshele straight into eyenzakala into enkinga yamanje i-solution yabo mekuthiwa kuhlolele mhlawumbe izinto ey'kanjani phela abanye babefika umuntu afika ashiye nje u-150 parts athi hayi ngeke ngicela ungisize ungitshele iy'nkinga zami hhayi ngiyamtshela iy'nkinga zakhe and futhi ngenza sure ukuthi yabo lento engitshela yona ngizokhwakhwasela ngiye ngakhona ngqo ngizowenza sure ukuthi yonke into engiyisho abanye-ke bengicela ngabo ngihambe ngibuze laba bafethe manjani isho bafethe lo muzi loyana bafethe usithini lapha so hey makhosi yabo izinto zalapha ey'takeleni yabona kosinawana bayakhuluma osinabantu bayakhuluma yakhuluma amaphara ongangokuba ngifika nje kwakho sengazi zonke izinto zakwakho ngani nanokuthi la ubuney'ngane ey'ngaki sekushone ngaki yabulawa yini uzobona ukuthi hayi lo muntu lo ungaze laphi lo muntu lo ngaphela akangazi lo muntu angazi kwagama akangazi kaSibongo kodwa nakho uyangitshela igama lami uyangitshela Sibongo sami and futhi ungitshela nomndeni wami yabo ngitshela nezinto esezenzeke kumndeni wami sekudlula iminyaka eminingi kabi zenzeka lezo zinto lo muntu lo kodwa ufika manje akasazi lo muntu yabo ukuthi yonke lento ayikhuluma kusho ukuthi uyayazi kanti angiyazi webafo ngiyithathela kephi ngithathela kwamanye amaphara mengabe sesibanjwe kahle ehunga la sesijele yabo hhayi-ke nawo-ke futhi ngiyawazi-ke amaphara amaningi inkosi yami ukuthi ayashawa kakhulu ngithi ewe ndoda umuntu nje la ngiqala ngimsole khona ngiqala ngimsole ngokuthi ndoda uyakhumbula kwenzeka ukuthi nokuthi ngoba sekhona isikhayi sengisibonile lapha ngemuva ukuthi hhayi yabona la kwakushubile la kwakukubi ngempela ngithi mase sengifika-ke na ngithi hey uthi akutshele ugogo wakho ukuthi yabo lesi sikhayi esila ngemuva wabekwa sona kancane kahle kahle wona kwakufanele ujumpuke ngempela kwakufanele nje ukuthi uhambe nje la emhlabeni okay ngibona usinawane ecebisa inyembezi athi ukuyilento ugcina usuhamba ubheka into ongaqamba ngayo amanga yes ngithi ngiyafika ngithi nasi isithombe lapha ya ngithi ngibuka wena hayi unekhala elitshekile elifana naloya muntu ngizobe sengikhuluma ngayo leya muntu lapha esithombe ngisheshe ugijime futhi utshelwe yimina ukuthi akasekho emhlabeni ngoba ngeke nje vele sibeke isithombe lapha ana-ke bese sekunokunakusethi ukuthi abasibeki isithombe somuntu osakhona emhlabeni cha ama-memories nje yiy'thombe ukuthi hey loya kwakuba ngathi mina ngiyafika komunye umuzi uchaza ngathi yabo bonke labantu lapho bonke abasizi ngisho umuntu oyedwa la ekhaya kwathiwa yini into odala lokho ngathi abageziwe bonke labantu kwathiwa abageziwe kanjani bayagezwa kanjani ngathi ngavele ngathole izandla ekhanda ngathi maye ngathi before nimgcwabe lona-ke lo mdala lo isalukazi before nisingcwabe naqala nakwenza ukuthi egeyithini hey abayazi yonke leyo nto leyo abazi bona ukuthi fanele kwenze bathi bajwayele ukubona kweminye imizi kwenziwa kanjalo bathi bona abakaze baze bayenze leyo nto yila ngivele ngifike ngipine khona ngekhanda obe bayithele hhayi la ngivele ngifike ngipine khona ngekhanda kakhulu webafo ngiyokwenza lokho kuyokwenziwa yimina emva lapho ngibabize ngakanani yona imali ngoba ninkinga inemali fike eMaranbridge yabona manje angisenendaba nalabantu engibakweletayo yabo abaninyazi balesi sikefu lesi nale mali angisenendaba nabo indlela engihlele kamnandi ngayo la ngigadwe ngisho nanangey'bhamu
Cha, ngigadiwe ngempela. Angifuni ukuqamba amanga. Ngigadiwe. Okungangokuba nami ngaze ngaqala ukuthi nami ngibe nesami isibhamu. Ngazi ukuthi i-Glock ihlukaniswa kanjani, uhlakaze uphinde futhi uhlanganisa kanjani, uhlanganise nje isibhamu nje piece by piece. Ngakufundela khona e-Maranatha. Ngibe nami nje ngithi hayi lesi sami. Kodwa once lemana day la ngabanjwa khona. Yabona ukubanjwa kwami baba. Kwaba buhlungu. Ngoba ngabanjwa ngangifake umuthi cha ngizothi phela umuthi ngoba umuthi wami owawenziwe yimina kodwa nje kahle kahle kwakuyimpande nje inkosi yami ngihambe ngisiphunana nezitindi ngihambe ngisiphuna izitindi la ngihamba khona ngihambe ngisiphunana nezitindi ngoba ngifuna impande lezi la ngaphansi mase ngifika nje la kushisela khona abafethu sinawana la beshisela khona ikhopha ngifike ngicoshe lezi zinto lezi ezimnyama lezi ngihlanganise nazo lezi izitindi lezi fake endaweni crash lento le ukuze phela ibe emnyama kubonakala ngathi yes kube ngathi umuthi thizeni thatha nawo kwavaseline nalo faka la uvaseline lento le ngixobanise yonke lento le athi naye umuntu mengabe lento eyabona uthi yeye ngeke angafuni ngisho ukuyibuka ngoba bengivele ngisho into elulu ngithi yabona ke le nto mengayikhipha lapha wenze sure ukuthi niyabaleka ningasondela eduze kwayo kakhulu ngoba ngeke nazi mhlawumbe lento iyayizoqhuma mhlawumbe isakazeke la kuthina yena isithele lento le imva lapho silima lento bavume phela laba bazi izinto zokuthakatha abayijwayelanga lezo zinto lezo bavume bathi hayi ayikho inkinga nangempela ngiyabona ngizothi mengukhipha lo plastic isijumba nesaplastic ngisikhiphayo mase ngisibamba ngothi nangala ngisibambe ngothi mhlawumbe mase ngiyasidabula yabona ngesikhathi nje ngisithi phutshu kancane uvaseline nawe ngicathi uneshow uyawazi mengabe ufake ku plastic nje wathi imbobo uzophuthukela ngithi yawo ngesikhathi kuphutshuka yona ke lezi staputapu lesi simnyama bahlala lapha bathi put it away go with it, take it and go with it. We will pay you, we will give you. Khuleka nayo ikike. Ubanjwa phi kanjani? Ngibanjwa. Okay. Le izandla ngabona ukuthi okay izojump. Ngibanjwa kanjani? Ngoba bafethe ngoba vese namaqhinga thina samaphara. Okay kodwa mina nginamaqhinga mina adlula kwanogwaja. Futhi awadlula nje, edlula nje iphara. Ngenza kanjani? Faka la eceleni la hlala khona ibhandi. Mengifika la kwakho ngizofika ngithi lento engizoyikhipha just ngalokho just downside situation le lento engizoyikhipha ila ngaphansi kombhede njengoba ngithi ila ngaphansi kombhede ngisacela ukuthi ke kodwa siqale la ngikhipha amaphakethe wonke ngiwakhiphele ngaphandle aclean nawana lutho yabo mase ngikhumula iskipho ngizosala ngevest yabo njengoba ngisala ngevest ngizowenza sure ukuthi ngilengisela ngala kancane eceleni njengoba ngikhuluma nje la lokho ngiphamisa isandla uyabona la uthi ayakhulu utho la kodwa ngala ngeke uzubone yabona mase sengibatshela ngithi athi nezibozi lezama sinalutho uthe yisi sayibozi lezakhana lutho nginabo amaphayithi amanalutho ngizomathunta uthele iplugana nalutho ngoba ngiyazi ukuthi ngibeke kahle la yabona mengabe bafungilala ngizolala ngithi yabo ukufaka isandla sami la ngaphansi kombhede ngizobe sengithi phutha kabili kathathu ukuthi phutha kabili kathathu ngithi nansi baleke yabo ngesikhathi ngingena ngithi ibhlukela ngenza sure ukuthi ngiyalipressa ngendlela ethizeni engizolipressa ngayo ukuze phela ikwazi ukuthi iphumele iqathake bafo izothi mengabe isiqathaka mase ngingena ngiyagama mase ngifutha isisu ukuze isikhala lesi la ningaboni la ngaphansi kombhede ukuthi kwenzakalani yabona njengoba ngisifake kanje isandla ngizosigobisa ngithathe lento ukuthi mengiqeda kuyithatha emva kwalapho mase ngijikjela ngaphezulu la ngasekhanda ngithi iyabaleka lento bathi ibaleka kanjani ngithi uyabaleka lo muthi ngithi kufakana umshanelo la bafaka umshanelo badonse kungaphumeli lutho bathi hayi ngeke akuphumi lutho la lo muntu lo udlala ngathi lo muntu ushange ivalo ngithi okay ayikho inkinga hayi ngibashaya ngomthandazo omncane ngibili omthathu emva kwalapho ngizobe sengisho kakhulu sengithi makhosi ngavune ngibhede ngicavuna ibase ibhanqo nomantras ngavune ngisondeze ngithi hamba ubheka yabo la ulala khona la ekhanda la ekhanda ngoba ngihlezi ngiqinya ngithi hamba ubheka ke la nje ngasekhanda ngo uzothi methi iqala methi hey khonto ekhona lapha khonto ekhona ngithi yini athi wangangiyazi ozobheka ngithi mengithi ngikutshelile nje khonto la
athi hhayi mhlampe kwakuwuplastic nje lona oyiwele. Ngithi okay, ngithatha uplastic. Ngithi uma ngiwuthatha lo plastic ngiwubambe kanje ngiwudaba uthathe mhlampe ngifake ithambo lapha elincane. Ngathi uma ngishuthe-ke ithambo ngase ngishutheka nazo-ke lezi tapu lezi engisuke ngikhandela zona. Uzothi uma uthi inhlangu ngizokutshela ukuthi yabo la khona ithambo, khona into ewukuthi, khona into ewukuthi. Nangempela sothi mesivula sovula nje sofica kunjalo. Kwesinye isikhathi sothi mhlampe ngibeke ithambo kanje, ngibeke iy'naliti kanje emva lapho mase ngiyibhanqa ke lokhunjana ngokotini iwuli. Uvele ubona ngiyabulawa. Ngihambe emasaloni, ngiyabona la mawuli lawa amnyama laba osebethunga ngawo amakhanda. Usawona phisi lapha. Ngiya la kuthungwa khona ngazi kathi ngeke ngayifici inaliti ey'phansi ophini inaliti ophini inaliti. Uzothi methi ngiqala umuntu uyabona ukuthi ayinkinga-ke. Mese ngamtshalela ithambo leli, uyazi latholwa nini? Latholwa ngesikhathi kuwumngcwabo kuwukuthi uyabona umuntu uthi yabona inkinga-ke le. Inkinga-ke manje abuze manje isolution yale nto iphi? Isolution yale nto yazi ile yokuthi siyikhuphe iphindisele emuva kumnikazi wayo. Avume umuntu yabona-ke mikwavuma wathi hhayi asenze njalo. Cha khulileka ayikho inkinga. So ngenze njalo. Athi manje la kudingekelani ukuthi kudinga ngibala full chicken. Njengoba ngibala full chicken ukuthi ngicuphe le nto nje le. Ngizophinda futhi ngibale no full chicken wami ukuthi ngifake ngigese. Phela kade ungithintisa lo dodo wakhe angithi kufanele ungigezeke phela manje. Bangigeze manje, bangihlawule. Okay, hayi ayikho inkinga. Okay, inkukhu embili. Sengibalile u300 lo wenkukhu embili, 150 150 inkukhu embili. Hayi-ke amakhandlela-ke lawa, amakhandlela awo R7. Ngizokubalela ezinye iy'nhlobo zamakhandlela ozothi uma ufika esitolo ufike udume. Ngikubalela uPeach. Ngitshela uPeach ukuthi owani, ogogo, hey, ngikubalela amakhandlela obona kahle ukuthi yabona-ke lawa amakhandlela angajwayele ukusetshenziswa lawa. Mase ngitshela indawo ekude la uzowathola khona, indawo engazi kahle ukuthi ngeke uze ukukhona ukuthi usheshe ufinyelele khona. Akhuleka letha la imali ngizodlula ngiyithenge lezo zinto ngoba vele kuyafana mase sengithengele efana ngenazi emanzini ahambayo. Kulawo manzi-ke ahambayo la ngizobe sengigezela khona la ngizobe sengicuphela khona sengenza khona yonke into. Mase lento ngiyayithatha ngiyihambisa namanzi ahambayo iyobe isiyofinyelela kumnikazi wami. Ngoba bakuthi hayi ngoba sidlalile ngabantu Nkosi yami samaphara. Okay, umuntu ayikhiphe yonke-ke le mali le afake. Hayi omunye wavele wangiqeda full chicken wawubamba khona la egcekeni. But wena right kahle la ekhaya. Hawu yini manje angithi kuthe kudingeka inkukhu nami ngiyazibona nazi lezi inkukhu zala ekhaya ziyibhuqa ingane ziningi bafuyileke-ke la kulomuzi. Wavele wayibamba khona la egcekeni mhlanya wena ifuneka inkukhu yegceke, kufuneka yangaphandle hayi le yala egcekeni. Lesi ney'thunzi zenu la hayi ayifuneki le yabo kufuneka ngeke isebenze le yala ekhaya le ngeke isebenze iyafana nedlozi lala ekhaya. Hayi if you naye aqekile ngoba phela umuthi ubula ikhaya. Yebo hayi if you say like that hayi it's okay. Cha inkinga into eyinkinga imali egcineni efanele iphume. Into inkinga nje le ngoba ngisho ungibizile uthi angize kwakho. Okay, before uqhubeke uyamazi uMabalengwe no Dr. Khehlelezi. Ayi ngiyabazi. Ungathini ngalabo bantu? Into engayisho nje ngalabo bantu cause mina uKhehlelezi kwanaye nje ngangaqambi nje amanga ku MPTV mina naye nje siyazana. Hawu mfowethu uqedile usho njalo ubeka nje ba. Mina naye nje uyazi nje futhi naye ukuthi siyazana nje kabi kuyikona ukuthi yena wathatha lento mina engabalekela ukuthi ngiyithathe. Ngoba ngangeke ngikwazi ukuthi ngiphile naye. Yes, lezi zinto lezi azinzima kakhulu ngoba zibuye ijikelane lezi zinto ebuye itshele wena ukuthi phenduka zingenela kuwena ngemuva. Ukuthi awuyithatha ngesifazane ngoba phela uma uthatha eyesilisa fanele uthathe nesifazane ukuze uzokwazi ukuthi ilalane zodwa. Or else uma ukuthi uthatha esifazane fanele wazi ukuthi ngeke uzube nomuntu esifazane ozothandana naye because iyona ezophenduka umama kwakho. Uma ukuthi uthatha eyesilisa fanele wazi ukuthi ayizugcina ukudla lamantombazane la uzobe uwalethela wona noma ayizugcina ukudla la ekhaya emathwaseni lawo ngoba kunabantu abafika abethi bazothwasa labo bantu laba ayingona basuke bezothwasa basuke bezombathiswa amandla alento ngoba amafutha ayo iyona eyikhiphela wona ithi mina cela ungifakela kuloya ukuze ngizokwazi ukuthi ngifinyelele. Kwesinye isikhathi-ke uma ukuthi awuthathanga owesilisa wathatha nowesifazane wathatha owesilisa kuphela owesilisa wazi ukuthi uzobuya ezolala nawe. So mina ngathi cha angeke ngikwazi ukuthi ngiyimele leyo nto leyo futhi ngi-right
ongangokuba ziningi izangoma y'inyanga ezingaziyo nami futhi engizaziyo kodwa esingahushelani nazo ngenxa yokuthi mina ngumuntu wamanzi, mina nginesikweletu sokuthi kufanele ngihambe ngemanzini ngiyothwasela ngaphansi kwamanzi because akekho umuntu onamandla okuthwasisa mina ola ngaphandle emhlabeni. So mina nganqaba leyo nto leyo, ngathi mina cha ngeke ngikwazi ukuthi ngiyohlala iminyaka emingaka ngaphansi kwamanzi ngibe sengivele ngathathwa ngaze ngakhishwa ngey'nkomo ey'mbili. So manje ubani uzokwazi ukuthi angizamele lezo y'nkomo because anginamuntu, ngingedwa emhlabeni. Umuntu engisele naye ngisele nokhulu umakagogo wami okuyena kuthiwa usakhona-ke nje la emhlabeni. Ngisathi uma ngabe nginuka ngizwe kuthiwa uhlala imikhomazi edududu. Sino 7 minutes osele ubanjwa kuphi? Ngibanjwa kulo muzi engibanjwa kona, ngibanjwa kushuthi ngisayishayisa apha njengoba nje ngiyiwisa ngiyishayisa into zami iyaqatha-ke bazokhala la qatha-ke ibhodlela. Leli bhodlela eliqathakayo ibhodlela vele sengilikhandile. Ngalifaka isitaputapu phansi. Yabona njengoba nje ngithi qimbi ngisakazeka phansi kwathiwa hayi kanti kukhululeka-ke leli bhodlela leli kade silibonile leli bhodlela leli bhodlela kusho ukuthi bangibone ngisayolithenga esitolo lithi lu-R15. Bakusha ngento yakho manje uyobuka before? Bangibone ngisayolithenga baconfirma futhi baya lapha kwi-Pakistan. Pakistan yini lati izothenga umfethu lithi liphendula ukuthutha kwale Pakistan apheqa lesho laminga ePakistan labothi phela ibhamu lezi engikhishelwa zona la futhi abantu bawu4 bonke baphethe ibhamu and futhi ziney'nhlamvu lezi ibhamu akusizona nje ibhamu zokusabisa cha ibhamu ngempela akudlala la bazongisakaza ngempela and futhi bayazi marandrach ukuthi cha hayi ipetuli hayi siphetuli nje hawu akutshela wena shongoli inani izayizayo ukuthi bengizothengani lasho ukuthi bengizothenga ibhodlela likhipha usize webhodlela leli bhodlela nje incane vele leli ukufaka imithi yabo sengilikhandile nje kahle ibhodlela lami ngibhayiza phela ngibhayiza khona ngibhayiza ekuthenini ngishayise phansi ngesikhathi ngiyiwisa phansi futhi nalo lisuke liqathaka semiliqathaka leli bhodlela leli mina ngisalele mina la ngilinda ukuthi bazongivusa phela ukuthi hayibo baba uright yini ngiyezwa nje ukuthi cha bakhuluma benzile ukuthi kanti bayaqhwebana bakhombisana ibhodlela leli ngathi yabo ngixawuthe abantu basesibethula kangaka manje ngaphela nje ukuwa kwamphathi labantu cha nje ukuwa kwamphathi nje labantu bayasangana nje ukuthi akufunakani nje mina ngilimale mina ngusizo unzima kabi nje ngumuntu nje ongafunakani nje azahlukumeze ongafunani nanokuthi azathinteke baba. Kodwa manje ngingaxa uthi lapha ngixabonike emndenike le engenandaba kanje nami kade ngabagcina mina abantu abakanje abanganginakekeli kanje. Angithame ngibhodla kabili kathathu ngeza ngode qongonyawo eyifaka wake up uphuze. Kodwa ngithi ubhuti wakho nomdala athi I said wake up and take your thing and fly. I must wake up and take my things and fly. Okay, shooting ngivele ngivuke ngihlale ngezinga. Ngithi I don't understand what you say. Wathi there is your thing behind you. Ngitheme ngithi inhla eish. Nayi lento la. Angibuze what is this? Where it's come from? Who came with this shit here? Angazi I don't know what lalela ungatshela ukuthi awazi wena ukuwa kwakho la uqhamuka kwalento le. Lento le kushuthi ifike nawe lento. Njengobuwa nje uvuka la just iyona le kwenza ukuthi la ekhaya thina siyakholwa ke thina la ekhaya samakholwa thina la ekhaya sisindisiwe la ekhaya ababonke basho bengivezela izintambo la ebovu uthi hayi cha bona banosindiso lwabo bona basindisiwe la ekhaya bakhulekela uThixo yini. Ngitheme ngabe ngithi ngiyaqala ngithi ngiyabatshela ngeindaba zabantu abadala ngithi ngithatha uThixo ngimleke eceleni kwashuba ngake ngilinge nje mina ngize ngibaqale ngosathanism yabona nje indaba zamadimoni amadimoni nje umuntu osewafa isiphoki nje leso ghost nje le abazwane nje bona namadimoni. Ngitheme ngabe ngithi kwathiwa hey lalela thina sabatshela labantu bala eMaranda ukuthi thina sokuveza ukuthi wena uba sasho sasokuveza ngithena nginganakile kushuthi usisi wakhona wabefona efonela abanye abantu yabo kanti lo muntu azomfonela uzofonela umuntu wekomiti la khona eMaranda vele ongangifuni yabo ngobani ngoba kwezinye izinto ebekade ngizenza
njengoba nginaso vele lesi siphiwo bekade ngenza ezinye izinto uthola ukuthi ziwuriyele abantu uthola ukuthi bayasizakala ngempela kanti baqedwa lo muntu lo okuyikomiti ethi yabo so mina bengiba nezibhadi lokuthi kumuzi ebekade ngifika kona bengifika la kusebenza khona leli komiti angithi yabo lisuke mhlambe uthola ukuthi mhlambe khona umuthi elufakile khona mina ngithi mengifika khona ngifike ngikwazi ukuthi ngiwunqande lo muthi aphansi ukuthi ngize ngiwukhiphe until ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngibahlenge ekuthenini ngiyabaqinisa ngabe saqhubeka lento ebikade yenzeka bengiba nebhadela lokho kusho lo baba agcine ebona into lo muntu lo unakane nami lo kubo bonke abantu afika kubona ufika kulabantu laba mina engazwani nabo abayizitha zami futhi engibasebenza afika abasize yawo kusho umfana lo unami nje iyona ke into eyenza ukuthi lo baba angangithandi kanti ngizobe sengibambeka la ngithi ngishaya khona izishandisi zami bathi mabebe ngibamba ukuthi bafonele yena lo baba vela ngayidonsisa vela fonele iforum phakathi wonke abanye befonela iforum ifonela umphakathi wonke kusibona phela bonke abantu abazongithanda ngiyona imali kusibona futhi bonke abantu abangeke baze bangithande ngoba ngikona ukufa abanye babo babethi bacela ukuthi ngibasize thola ukuthi abanye babo ngicela ngihamba nezimali angibuyi hambe ngithi ngiyothenga imaterial ngingabuyi ngomona sengimbona ngakusasa namhlanje ngifika sengizoyibuzisa ethi hayi imali ekhaya akekho usemsebenzini ubobuya ntambama ngithi hayi ikinga nemtsheleke kodwa ukuthi bekade ngifikile kanje yabo abanye igejisa ngamabomu ya nje ngamabomu ethi yawo ayi noma uthatha mhlawumbe ngikala isikhathi ophuma ngaso ngesikhathi nje uqeda ukugibela ngibe nginqo cha uphuma manje azubeyade kufuna kanjani ukuthe ubekade kulinde uthe uyacela intamba ukuthi ubuye ngithi hayi ikinga ngikhula ngizobuya ethi shuthi ke ngibanjwe kanjalo ngitheme ngibanjwa kanjalo ngibanjwa ke phela ngibanjwa isebusuku ngitheme ngibanjwa shuthi ke amandiya awadlali nje yabona nje amandiya ngiyawahlonipha namakhaladi ngiyawahlonipha anenduku hayi bafo bayashaya ngoba ngikhumbula kahle bafo ukuthi lapha ngaboshelwa esihlahleni ngisihagile ezala bengihagise sona kanje isihlahla bafi ebangibulala ngenduku laba bantu yazi bangishaya laba bantu ongangokuba kwaze kwathi mekuqhamuka iveni yamaphoyisa ihamba nometro ngoba ngale umetro okwazi ukuthi ubavale kahle bathi mekuqhamuka istability sihamba nometro yabo ukuqaqeka kwami bafu khumbula kahle ukuthi iveni yamaphoyisa mina engayivulela yona hayi ngiyakhumbula zali yabo indlela esho ngayo imvubu kangiqala into nje ngangiqala mina ukushawa kanje ngemvubu ngishawe ngemvubu ngishaye lemvubu le neqhuzu la phambili into ekushaya igacele utsaza igazi semthamo ngangiqala ukushawa kanje ubhunyelwe ngamanzi afaka usawoti uphinde futhi ushawe uphinde futhi ubhunyelwe ngamanzi afaka usawoti uphinde futhi usha ngangiqala ukushawa kanje mina baba futhi lapha mina ngangasho ukuthi ngizosinda mina lapha ngangisengithandazile ngisho ngithi uNkulunkulu ngiyacela nkosami please nje uzungisize hayi kabi nje inyazi lezulu uzungisiza nkosami meme ukuthi njengamanje uyangithatha uzungixolele nkosami kuwonke nje lamaphutha ebekade ngikwenza uyabona nje uyasazi nawe isilingo engayifaka kusona baba wami ngayifaka esilingweni ngiyacela nje nkosami ukuthi uzungithathele uzungixolele ngoba ngibona ukuthi cha umphefumulo uyanqamuka manje noma sengithi ngiyawudonsa umoya uthola ukuthi mhlawumbe ngiyawudonsa usuya half-leg kwaze kwafika omunye ubaba athi omunye ubaba yazi bakwethu mhlawumbe ningamshaya nina nimshayela ukuthi uke waniqambela manga but lo muntu kumele ukuthi ni-understand lo muntu unaso lesi siphiwa naso but into eyinkinga yakhe iyodwa ilesi sibhemo lesi asibhemayo cause bakhona basizile yes isona esimgaqelisayo ngikutshela ukuthi aze kwaqhamuka abantu abaningi kanjani bekhala ngokuthi cha mina ngisizakele ngenxa nomfana mina kuyimanje ngiyasebenza mina kuyimanje ubaba wengane yami ngiyazwana naye ngenxa yalo mfana mina emndenini wami ku right manje umndeni wami ubukade ungazwani beyathi shana njalo ungangokuba nje ngikhumbula kahle komunye umuzi kukhona la ngakhipha khona isingaphansi ilokhunjana isingaphansi sephenti la mama wakhona elifakwe inaliti lase liyaqotshoza la ngaphansi lase lifakwa ingidi ngenxa ukuthi uvaliwe uvalwe inzalo ukuthi angabe sakwazi ukuthi aqhubeke athole ingane
lo mama lo since ashadana lo baba bakaze baze baba nengane uneyingane zangaphandle kuphela lo mama kodwa ngathi mengiqeda ixoxa leya ngithi ngathi mengiqeda hlambululo leya mama ngiqeda kumgeza ngimgezele emanzi nahambayo ngimncengele isithunyeni nasethongeni liphelanga how many months ophelanga u2 months uzwakala uthi awusesibambile mama wayibeletha futhi imfihlo yamanzi impophomo namanzi ahambayo ilele kuphi kwenzakalani lapha emanzini? Okay, kuhlukene kakhulu kuno ubizo lwamanzi, kunabantu abanobizo lwamanzi, kunabantu abangenalo ubizo lwamanzi. But into enza ukuthi sonke siye emanzini, especially nje abantu abasebenzisa izinto zesiZulu. Into esuke yenza ukuthi baye emanzini ingoba amanzi ila kuhlala khona amakhosi ahlambululekile. Njengokuthi la ngaphandle simbize kanje u-auntie simbize bathi abanye uNtomfishi, abanye bathi Momedi nge-English, abanye bathi nje abantu abaningi nje bazi ukuthi inkosazana yamanzi uNtomfishi. Ufishi ngezansi but ngaphezulu umuntu. Yeah, that's the truth. Uyaphila and futhi uyakhuluma futhi because mina ngiyakwazi ukuthi ngikhulume naye. Because umkhuleko mina engikhulekayo angikhuleki umkhuleko wala ngaphezulu leyo khuleka nje uJesu Kristu yaseNazaretha. Angisho ukuthi ngiyabagxeka abantu abakhuleka lemkhuleko le abayikhulekayo. Asikho isidingo sokuthi ngibagxeke because nami akekho ngixeka mina bengikhuleka lengikhuleka. But mina umkhuleko ngikhuleka umkhuleko engawunikezwa khona emanzini. Because ngathi ngiguqile emanzini ahambayo. Ngilalele ukuhamba kwawo amanzi indlela nje axokozela ngayo. Ngezwe engazuthi la endlebeni wakubona makade ubhokodi futhi kusalela amanzi ngaphakathi. Yeah. Yes, ngezwe engazuthi kunamanzi agcwele la kumina emadlebeni. Ngathi mengabe ngicikika amadlebe aseyaphuma amanzi ehla ngaxa ukuthi hawu ngoba ngazi nje ngizingene emanzini kwenzakalani. Ila kwabe seqhamuka khona ivoice kaGogwami umakama wami lo sewasho lemhlabeni wathi mfana engifisa ukuthi ukwazi ukuthi njalo mengabe ungidinga noma kukhona omdingayo omndeni wakho odinga ukuthi ukhulume naye uyoza la emanzini uyofika uhlale phansi kanje phela into okufanele uyisho kufanele ulandele lamagama engizokutshela wona. Umkhuleko engikhulekayo owamakhosi wonke ngafundisa ukuthini ukuthi angiwabiza wonke ukuze ezokwazi ukuthi ahlangane emva kwalapho mase ngipha lawa amandla lawo engiwadinga. Umkhuleko engikhulekayo ukuthi ngiyakhuleka emakhosini wonke asemoyeni nasenyameni. Ngiyakhuleka emakhosini laphansi emgedeni, ngiyakhuleka kuyo inkosazana olwandle nomkhubulwane. Ngiyakhuleka emakhosini amazulu ushanda udinga nosinza khona umpanda baphathe bempande. Ngiyakhuleka ngopastor, ngiyakhuleka uzelisini uhlalo umhlabathi. Ngiyakhuleka khona kokho bonkulu bomkhizi khabazela ukhuphela ngonesi. Manje vuka bahlala masikanye masisini ucosa into ngabugcine nabo uhlosimo nofulana nathi nyama. Owami uamen kwathiwa ngothi mndiki imndawo. Nkosi enkulu bayede wezulu ase ngithi mina Khosi. Ila izobe sekuqala khona ke lapho ukuthi kushaye lo moya obandayo la kumina endlebeni emva lapho mase ngishawa uvalo mase ngivuka uhlevana uyobusa uyaqhuma ngumlozi ngesikhathi kuqhuma umlozi ila kukhuluma khona isalukwazi sesikhuluma nami. Indlela esiqhamuka ngaso siqhamuka suso baba akulula ukuthi ngikufihle lokho kumele ukuthi ngikusho because abantu abaningi baye babhayiziswe into eyodwa athi umuntu ngisaya emanzini nathi ngiyobhukuda. Yabo njengoba ethi emanzini uyobhukuda thola ukuthi mhlambe ubizwa ugogo wakhe noma ubizwa umkhulu wakhe akade amgcina uzothi mengabe ezwa umkhulu wakhe noma ugogo wakhe ukuthi hawu nangu umntanami ecabanga ukuya emanzini eyobhukuda ake ngikhuphuke nami ngimcheck ngoba phela bona bahlala ngaphansi emhlabeni wabo la behlala khona kodwa lo mhlaba ungaphansi kwamanzi ngaphansi kwezimu. Wena mawuthi uya emanzini uthi uyobhukuda ngesikhathi usondelela khona nabo basuke besuka la ngaphansi beza ngala ngaphezulu. Uzothi mawuthi inhla emanzini ufike ubone nje into engaka uthi mawuthi inhla inyoka engaka akekho umuntu othanda ukubizwa ngenyoka kwanawe uthanda ukubizwa ngenyoka prof. Ngitshela mengabe ngikhuluma iphutha akekho umuntu okujabulela ukuthi ukhiphe igama ulibhekise kuyena umbize ngenyoka. It's either niyadlala noma aninqokoli nikhuluma serious. Leyo nto leyo iyacasula iyayihlukumeza inhliziyo iphatha kabi. Yabona uzothi mengabe ethi inhla ugogo wakho ekubuka noma umkhulu wakho uzothi mengabe ethi inhla ekubuka nawe uthi mawuthi inhla wena uzobona inyoka ngithi uzolikhafule lo gama uthi inyoka engakemva lapho mase uyaflathela ufuna ukubaleka ilaze bese kucaphuna khona sekudonsa sungena la ngaphakathi manje ngokuphinda uphume useyakuthatha ukuyisa lapha ngaphansi kula mhlaba uyokutshekisa ukuthi kahle kahle angisiyona inyoka kodwa ngivele ngazi ukuthi ngiyona ngaphandle ngoba ngeke ngivele ngiyimini uzosho ukuthi ayisipoki lesi kusiyena ugogo wami.
ispoke mina indlela engachazelwa ngayo. Wangitshela kahle ugogo ukuthi uma ngabe ngifika emanzini kufike kuvela usobaba omngaka angingabaleki. Angokwazi ukuthi uyena. Ngobani ngoba ngeke akwazi ukuvela uyena kanje structure kanje. Because mevela structure ngizobaleka ngobani ngoba ngithi mina ngazi ukuthi mina ugogo washona. Samfaka eboxini, samkumbela igodi samngcwaba. Qhamuka phi ke lo gogo? Uphume kanjani lapha emathuneni? So indlela abaqhamuka ngayo abaqhamuki beyibona nje kanje baqhamuka amakhosi aphansi because mina ngakhuliswa kanjalo ngajwayezwa kanjalo angikwazi ukuthi ngithi inyoka bakhuliswa amakhosi aphansi mekuthi abaqhamuka amakhosi aphansi bezoqhamuka besithwalambisa. Ngiyabedlezela noFapha ekhanda kamezi indaba yomuntu omemeza athi yakhalela imthiko lakaJamal Chithekile. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize. Uhlelo lethamele i-How I Discovered Myself. Akithi phela inhlelo sezinazo zimbili manje uyanda umndeni ikhala kababa linemizi eminingi. Uhlelo i-How I Ended Up in Drugs okuyingosi la silanda khona abafowethu abasuke bezosichazela kabanzi ngokwela kabe idakamizweni nangokuyidefecate abayisebenzisayo njengoba umuzwa kumfowethu echaza isiphiwo naso kodwa ngokuthi ke isiphiwo nokusebenza ngeqiniso kudinga ukuthi ulinde. Yes. Iwunga ayimfuni umuntu olindayo ifuna into yamanje manje. Ingakho ke gcina esesebenzisa isiphiwo asingcolisa ingakho egcina sengcolisa isiphiwo sakhe and usayithole phathwa ngumphakathi umphatha ngesimo sokuthi usenze izinto ezingcolile. Mfowethu bengifuna sithinte nangendaba yakho yoku-actor kuzalo. Uzalo kwa-actor kulona nakuphi? Yes, uzalo nje engiyenga-actor kulona ngoba ngathola ithuba lokuthi ngibe khona ngesikhathi lusaqala kwakuyikaNgcolosi esigodini saseUshweni eNanda Dam. Ya lapho bekade kusaphila noma ngiqale ukuya kulona ngimncane kade ngithola mhlawumbe bengilandela ama-truck ngoba bezivele sibona ama-truck amakhulu engawazi ukuthi awani so ngibe surprised ukuthi no la ma-truck awani sengibona nabelungu yabo indawo eyifarm le sothi sengithupha ukubona abelungu siye khona ke siyingane mina ke le nhlobo le iphaphela ekhulumelayo ngizothi mengabe mhlawumbe esikhuluma nabo lapha abagcina bebona ukuthi no nansi ingane e-right mhlawumbe engasikwazi ukuthi izidlalele le part le sifuna ukuthi izidlalele yona not ukuthi actor nje for full time no kodwa ikhona indawo la ababekwazi ukuthi bangisebenzise zona ababekwazi ukuthi bangiveze kuzona indawo nje yokuqala abakwazi ukuthi bangiveze kuyona ila isemakhaya la kwakukhona lo mfana lo kwakuthiwa uChili Bite owayexabana nobaba wakhe owakhula ubaba wakhe engamazi ubaba wakhe esebenza eGoli wathi mebuya eGoli wabuya esezofuna umuzi ngenkani emphanthili nomama wathi unkosikazi uma wengane zakhe unkosikazi wakhe lo washiya emshadile wabuya wazomshiyana lo muzi lapho sekukhona abantu sekukhona mina ngingane yomunye ubaba lo baba loyo ufike kanjani ufike ngokuthi uma washuthi wamfica ehleli yedwa ehleli nomuzi lo baba kwasiyakwazi uthina siyakwazi ukuthi alekelele uma aphanthile ukuthi athole into ukudla uma akwazi ukuthi athole nogesi emva kwalapho ke kwase kuyabuya ke kuzoqhamuka mina ke so indaba ke yaqala lapho aphanthile ukuthi umama aze angibalekise wathi mengibalekisa umama waseyashona sengisalana lo mama lokuthiwa uMangcobo kushuthi ngicine sengimjikela ke mina kuMangcobo ngicine sengizona ngicine sengizona noNkunzi sekunkunzi ukhathaza uMangcobo unkunzi uMangcobo usejola nokhathaza sekufanele uthini sekufanele ukuthi ke manje sihambe solanda uMangcobo simlanda uya kephi uya kuNkunzi sekubangwa indlu ke manje ukuthi uNkunzi phela fanele aphume la endlini ngoba le ndlu wayishelo uXhaphashi ilapho nje la nje la ngangivela khona ila siyolanda khona uMangcobo ke manje siyomlanda phi siyomlanda kwakuyimina uMxo mase kuba uSibu mase kuba sengimkhohliwe lo munye but by real life nje uGay uNjeza yes ngibabiza ngamagama ababe-actor ngawo khona abantu bezokwazi ukuthi basheshe babadonse ukuthi ngoba lapho isigaba engavela kusona nje sengimngaka nje sengimdala sengimngaka ila sabanjwa khona kwemina uSibu mase kuba uNjeza sibanjwa sithi siyolanda uMangcobo nakhona futhi hayi ukuthi sasiyomlanda kahle sasiyomlekelela kwi-heist ngesikhathi kuyothathwa ama-truck lawa awu4
Kwakuyimoto kushuthi ezayiphuma emtateni ezazizintsha ngoba nje kwakuwu-code 14 nje abo-4 ababegcwele iy'moto. I-last highest yokugcina ngci eyenza ukuthi uMangcobazi aphume uZala ile engangikuyona, but abantu abaningi bangazi ngelika Sibusiso ngale Sibusiso khona la sesibanjwe khona. nanola malini? Ayi, angifuni ukuqambela amanga, i-hour balibhala ngo-250 mase kuba usuku lubo 1.5. Okuningi, hhayi Yes. abanye. No, kuthina cause thina usuke uthathelwe ukuthi nje cha uzodlala le part nje lekuphela, emva kwalapho uthothi siphele njengokuthi mhlampe sizothi mengabe sihlele kanje si-discuss mhlampe kanje izinto ezibalekile, mase kuba khona umuntu umthengele ukuthi nje azobanga nje isicefe nje la ukuthi nje azosiphazamisa nje asiphazamise nje sibe sathi siyakhuluma izinto ezi-serious uthi yena umuntu uhleli lapha ulibe lokusineka wendi futhi indlela ahleka ngayo uhleka ubanga umsindo ekuthenini nje ufuna nje ukuthi nje silokhu nje sinakane naye silokhu si-entertain yena yabo izinto ey'kanjalo ukuthi mhlawumbe bazothi behleli laba bantu laba kanje wena uzobe uhleli lapha ububa videorize. Angithi yabo emva kwalapho mhlawumbe uzobe sesukuma koyedwa yabuza ukuthi wenzani yini lento yenza videorizelani emva kwalapho mhlawumbe udlale nje leso sigaba nje sokuthi wena uthunyelwe nje ukuthi uzovideorize up until ukuthi uzomtshela umuntu no ngithunywe sibani ukuthi angilandele wena ngikuvideorize mhlawumbe uyabo nje just ukuvela leso step. Sibusiso khona. Nga? Ububizwa ngoSibusiso? Yes, uyathi ngizwe ngoSibusiso. No mfethu siyabonga mfethu ukuthi ufike uzoba ingxenye yohlelo lethu uqashisa isizwe. Ngithi-ke mina bafo usuke eyinkosi umuntu okwazile ukuthi afike kwi-MPTV1 afike akhulume maqeda ahamba. Noma usengaphuma ey'dakamizweni noma usengashona kodwa igama suka selishiyile esizweni. Yathi enye intokazi ngokufa kwempilo yami akumele kufe isizwe sonke, kodwa ngokufa kwempilo yami kumele ngibuye ngizokwazisa isizwe ukuze kuzophila isizwe sonke. Yingakho-ke bafo ngithi siyabonga ukuthi ufike mfowethu, ungabi namahloni, uzokweneka konke nje okuke kwaba yisimo esehlayo empilweni yakho. Nengicabanga ukuthi mfowethu uzwakala nje umuntu ophathiswa amandla, nengicabangayo ukuthi ngelinye ilanga lamandla ombathiswe wona ayobuya akusebenzele ngendlela elungile, ngoba uNkulunkulu ngeke akunika isiphiwo ukuthi kudlalwe ngaso. Ngasilutho usathane leso sikhathi asasiluthe sona, kodwa kugcina intando kaNkulunkulu. Siyathemba ukuthi impilo yakho gcwabe iyobuyela esimeni, ukwazi ukuthi ulungise impilo yakho. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize, ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho azodla ukuthi namandla kazi. Sekucenga.